Telespetadores MNTV no Rádio Nacional FM atau Ida.ida MHz. Hamutu kohau, imne belum Padre Mariano Quintão Durego. Ia programa Haburas Vida Espiritual, ba episódio atus nen limanulu resin rua. Maluk telespetadores ira. Hamutu kohau ia tema, escolhe buat nebe lori moris, ba moris ida prospero. Ia domingo badala nen, tempo bye-bye ninian. Antes ita toa klien tine tema, halori ita, batama uluk, norona waituan, maromag ni futar lefuan, kuliah saida ba ita. Hori ita haburas itine vida espiritual durante semana ida nenelaran. Iha Evangelho Lucas ninian, domingo dane, hatoma ita hanes santo irmaine. Iha tempo neba, tuntia husi foho honi apostol sira, Jesus hambrik waituan, iha tetu kida. Hamutu kon escolante barak hoema lubumbotida. Mai husi rai Judeia, husi Jerusalém, husi tasi ibun, Tiro no Sidom. Fotimata bania escolante sira, Jesus hahudehan. Rahun diag ba imi sira be makiak, basa maromak ni reino, iminian. Rahun diag ba imi sira be ohin loron hamlaha, basa imi sehetan ahihan o wain. Rahun diag ba imi sira be ohin loron tanis, basa imi say hamnasa. Rahun diag ba wanghir ema raihiru sa soru wanghir ema duni say tolok hewai naran, nudar naran at ida, tandet maksoin. Iha lorong nee, hak solok ba, basa imi ne koleng wain tebes iha lalehan. Nunemak sira, niabeala sira, halo ba profeta sira. May be susar, ba beriku, basa imi simboana imi nekolen. Susar ba sira be ohin loron han hemuresing, basa imi se hamlaha mate. Susar ba sira be ohin loron hamnasa, basa imi se halerik, imi se tanis. Susar ba be ohin loron ema hotu hahi, imi ne beala sira mozuluk halonune ba profeta falso sira. Lia maksoing. Maluk telespectadores GMN-TV no Rádio Nacional FM atus ida.ida MHz. Maromak ni futar lefuan sira ohin. No liliu leitura sira ohin ya domingo nian. Hakarak fo ênfase ba ita. Atu hili. Ho buat idan bemak diak no lori ba moris. Com certeza, ohin era mundo globalização, tecnologia ninian. Haloema, cuidado tebes atu hili. Maybe, ita ema ni fraqueza, e kusmai ita hili buat nebe, lorek solok momento, lorek solok provisório, mas ita larek solok ida permanente. Será que sasang nebe ita iha, lorek solok ba ita? Será que ita iha oituan ita nini sasang sira nebe, e kusmai halo ita ne família, halo ita ne han contente, ida nemak solok permanente? Maluk telespectadores sira. Bem-aventuranças ohin, tananuk ohin, iha evangelho, hakara glória ita, o insa compreende, no atu escolha, buat nebema ita precisa hili. Com certeza, iha ne consequência sira roto. Cada decisão, iha ne escolha, iha ne consequência. Mas be, hili ba, ita nebe, lori moris, mesmo que ohin loron, ita tengi husik kosar been. Mesmo que ohin loron, ita husik mataween. Ita tanis, halerik, may be, fiarba, ho esperança ida, katak iha morizaban bayrua sa iha haksolok, no contente, hamutu konay maromak, no santo sira. E a primeira leitura, profeta Jeremias dihang une, se ita, lahaten hili buat nebelos, ita say tama iha kuwa kida, nebe ita mos rasik say ladiak. Au pasuke, mahirak nebe ita tulun, ikusmay hareba ita narikusoy. No idane, sela lori. Solok ba ita ang rasik. Ikusmay ita sentimesak, may dalang mutok ho ita. Iya segunda leitura São Paulo di Hanunemos. Banhira, akarakili, hili da nabe fomoris. Maluk telespectadores MNTV no Rádio Nacional FM, atus ida.ida. Honune, reflexão domingo nenian. Domingo badalanen, tempo comum nian. Fobay ita, solok ida belolos, maksolok yang maromak.
Hili buat nebe obele hili, halo buat nebe obele halo. Buat nebe obele halo, raiba maroma completa hia o. Baune an rasik, baune família, no afeta to sociedade o hinloron, no banafatin. Amém.